Yesu Jisu ne kwa nini wama yizanya zabu tuiteshinanya kuzuso muku ne kwa tsishina bema na henye ngalo tuiteshina kwa mada edutun tamanya wa kwa maju ngalo wa kwa ma amie kwa chi yonjie wa kwa manya rubihu aku yonche mangalo aleo benya wa kwa ma kwa bi usanya rote mienye glalo supa Yesu le tengu bemanya nuwa kolo kwa ama kwa chotiro jos he dushi kwa ide jisni ide kwa cho ngode shop sabia chikle aleo benya ngwa chope ngwa kwa chonya tuti pa kwa chilase ide gzadu majo bitile belo gote I chope nya le benya ngode takle amanya ka khngai mi chiku zanbu ngai mi kha chakwa ngwa bi thewa yimutialo nude gna mangwa tula mana bibekalo guli ngai mi kwa chonya matula masa ide shuzala na kwa chi diate inya imkwa set su suni I chopede shop chika ma ju spa Yesu le ru de maglalo tumanya lukate sutitu ngwa tsukwa bi hi tsukwa chingalo gumale masu spa Yesu le ali benga benya di gulenya nu wate glangu hwa gulenya nu wa hwa mangu ka ke I gulenya nu wate phu glangu bi tele spa Yesu be tama jwalo gumale masu spa Yesu nya rode akphama wa khu khngai mi maglalo ile maglamanya mukwade skwate mangwanu babao numye sshama de phudiatsu nukwa chibalatsu mukwade skwanu nilu phyola malebi mine kwangai mi phyolatsu le tinile tinyangwanu yuriyama zadu ningwande gzale soli ngwanu de chilate ngwanu gagama lebi ngwanu suide megagale zanya mangwan de ta khodu jitsu ngama kwabina ngwanu de chudogle bi spa Yesu le maglalo tuli spa Yesu le maglama themanya minute ma desukwa madajigulima wa khukngalo bi tuli betalo aleo benya tude kukwa spa Yesu le maglama nekwa ro wa khwate makuma dama li sa chude spa Yesu nya kutama jobu thinya usate shugama nyi ro wa khwate usa myu de shugna kalo mukwa desukwa tyamangwano babo numyo sashema de phyatsu bi tuli usa myu do de ro nakalo nikudi knya usade shamu bema usanya rode tinili tinyi kusunga mawunyene usade ro shamu be nakalo sashi deshinya ro usade riyama dinakalo alo banya ro wakwama nya riyama de dinama bi ngalo lishi deshinya ashinga banya ro cheka masude usanne kwa zuiru nama yonchelo wakwate ro sude usanne kwa rudu ile ichi utu tsinhi de kwa abalahanya usate udi wakwama lumalo abalaha ali wakwange banya sudoma bi omulanya bielidu ngalo goma wunyine usanne kwa igdiamanya babo tumalo pekwa choza seshesu ngwa tsero jobanya seshesu bu de chosne tumalo pede mabilitsu namanu nishela bi abalaha letilitialo usange mi abalaha diamale bitele ngwa tsero tianya ngwa mabilitsu tilebalo kulesanya abalahanya sai yona themale thema tilebelanya em tsro de jwanya lopede mabilets nama nishela bi usade dianya tsro di jwalini sudoma de mabilets bi usanya tilebalo thumanya abalaha usanne kwa udi wa khwamangalo ngwa tsro kwa june tsro kwa chedi jwangai mi mabili nama bi abalaha udianya usanya nana gasane mabilets bi tilebamang alo tilebamang alo thumanya wa khuse kwa bi ngamate ro molo nyinyi ro ne kwa ngai mi ro wa khwate nyinyi ro ngai mi ro wa khwate thumali bi thile ngalo osanya ro sude ngai mi ya ga ro ri yamanga tapote ngai mi gladungu